bayita Aston Villa bayita Aston Villa dore icyo bita umurabyo, dore icyo bita inkuba, kavinga icyo bita Maria Beza, uwitwa Morgan Rogers, umuhungu wa Thomas Tuchel, komeza gukonfirima ko abakina ku mwanya we mu ntera eshatu z'Abongereza bagatoye, shyiramo igitego Morgan Rogers. Uyu musore wa Aston Villa ni umwe mu babaya cyane, terekamo igitego cya gatandatu muri Premier League kuri assist eshatu, uruhare rw'ibitego 9, Manchester 17 baba, Morgan Rogers 1, Aston Villa 1. Manchester United yakomeje gukomanga iyusa uburyo bwinshi, kosorwa ubusa. Ya wasore kipe Aston Villa wabaminnye mogora so kabisa, bihuta cyane. Benjamin Morgan Rogers arabacenze ngabona bari kumuha umwanya, bari kumuha gushotera, mbona ko aho byaganaga atari heza. Attention sasa, sikiriza kona, ni kona ya Manchester United yo guterwa na Demirkman. Maradona of Novoro Shiramo, ariko mpira ufataneza cyane Emiliano Martinez. Bienje Emiliano, mpira ahita ufataneza cyane, mpira muremure cyane, imbere ashakisha Boubacar Kamara, arawufunga Kamara. Bienje from Marseille, Bienje Boubacar awusubiza inyuma gato kwa Matikash. Aye munyaporo mu Fransa z'umupira wana masima cyane, uburyo bagasubije inyuma mu bwenge bwinshi cyane. Kamara ni mubi muri situation iremereye cyane ku buryo agashubije inyuma. Nubuhanga buhanitse kabisa. Subiza inyuma gato kwa Emiliano, rambura pass kwa Ezri Konsa, muzamu mwiza nawe ni igisubizo bro. Emiliano aba yababyaye muzamu atatu berzamu basta Aston Villa bakora barabara kirya Manchester. Matheus Cunha. Bamwita Matheus Cunha Santos da Carneiro, mwite Brazilian Samba Boy, arangije nirya cyane ku ikipe ya Aston Villa, ababyinira Samba Boy mu maso, Samba Lundu, Samba Capoeira, Samba Mbeu, bamwita Brian, arishima cyane Patrick Dorgu, Brian Chinaza Ekpere, uyu musore yakumupira neza cyane. Matthew Stuart Kasharia, Patrick Dorgu atanga assist ya kabiri muri Premier League. Matheus Cunha amaze iminsi yarongeye kubonizamo, terekamo igitego cya gatatu muri Premier League. Brazilian Samba Boy Matheus Cunha, nyuma yo kuva muri Wolves ari inyenyeri, ahatari Brani Mbiumo, ahatari Amadi Diallo, aravuga ati natwe twahaba kandi ngiyi ni insina ngufi kuri twe. Manchester United yishyura mu minota 4 nyongera, avuga ati tujya half time byasubiwemo. Manchester 1, ekipe ya Aston Villa baba chuchuma bebe titizabe 1-1, match bihindura isura mu kanya. It's half time. Makori bavuga ati Morgan Rogers igendere muri half time, ariko Matheus Cunha nawe yagukavinza arakwemeza cyane kabisa. Ni half time hagati y'izi mande zombi rero, baragongamo bafugira Morgan Rogers. Goal!
Morgan Rogers, the king. Goal! Aston Villa. Bamwita Morgan Rogers rekipera umupira bwa kabiri waruturutse muri defense y'ikipe ya Manchester United yariya teza umwiryane hagati ya Luxo wibaza uko bizagenda ndetse n'uwitwa Reniyo Rojanike bateranye umupira bamukoranye kontrole ya mbere basunika imari rimwe bayikaresa kabiri rekura ishoti mw'abantu mwe bituma umuzamu Senira Menza hindukira kabiri hindukijwe n'umwami nk'uko Madonna na Willy George Zandbavomu ahisa kurivara mu biganza byararimwambika aravuga turi the king aravuga turi umwami ibitego byombi bya Aston Villa bya Morgan Rogers uruhare rw'ibitego 10 muri Premier League sindi ibitego 7 assist 3 match ni 17 umusore n'ababwenga umukinnyi bakina umwanya umwe mu ikipe y'igihugu y'Abongereza arambabaje muri Amerika, Mexique na Canada. Uyu musore ateye ubwoba, uyu musore nasanzwe, uyu musore arihariye ariko witwa Reniyo Rojanike katanga abagabo akoza amabara atasanzwe Manchester bayisaka. Attention Diogo Daro abajazama Diogo rekura ishoti ugaruka Daro miminamo kona yego were wane aramuguze arazi akora amakosa katurabisho Mateus Cunha heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama yitwa Matikashi arayifata Aston Villa itanga ku kiranguzo hariya areba ukuntu witwa Mateus Cunha agaza mupasa umupira hariya nta kindi akoze uretse deze guhindukiza umuzamu hariya akubitamo kompora muri deze mpoto hariya Mateus Cunha. Jumbo Lash, book unique, stay inspired. Manchester United ibibutsa ko ifite Premier League 20 ibibutsa ko nta muntu itinya yitwa Mateus Cunha hariya ku ikosa rikozwe na Matikashi ahita atereka mu gitego hariya Manchester United 1 Aston Villa 1.